Sangat ki MLA bekin top arngot ki bala syabe na ka Congress uba PT Sauk me na maulai uba Meral Bonds em na nongpo uba Shitlang Pali na sutanga saipung jong ka All India Trinamool Congress uba Renington El Tongkhar na mau Kerwat jong ka Hill State People's Democratic Party HSPDP bad uba Lambor Malnyang MLA Clemseng na nongkram haka step kat Pradrik ukala lingkot arhaja arpulai kila no e jinglong da khot jangki haka yeng dorbar tau an ka jilla Meghalaya kani ka jing no kam MLA jangki kala long na ka bantawan pinya so pat chaka seng sign hima na ka jilla ka United Democratic Party UDP haka ba kinpen kre party ka election nong tau an chaka yeng dorbar ka jilla mentau snem arhajar arpulai na ka ni ka seng Nagalian juga jong kami juga bola konspirasi. Scam khamat jungi dan lang bagani ki parlok jungi sangut. Lang sangut nagalian jungi ki MLA ki sitting MLA. Mata kasing nagalian jungi sangut ki MLA ngila bu ya kasi resign. So speaker kalong naka party ki pangi hikmat. Deka buat mata kasing la resign. Bat mata kasing hi nagalian jungi kalong ba serung no mata syaka United Democratic Party dengan skam nagaliang jong ka jingrung go jongi mata syaka UDP skam kanang ai kanang apa klan syuk mata kanang ya ka party UDP mata ko belum mata UDP kadon nyau pangisan kanang khatar dengan skam nagaliang jongi kanang ba interest mung dia khandai kanang lai pui de komut UDP will lead the government in this year 2023 after the declaration of the dissolve kaman nak jing sa lead long ya ka sarkar de ka jing kali mi menta ka long nai phi magic number kha khandai de khan ar ngoi phi kalong anda kali jing on out will make sure that all 12 will win in addition ka long ki kha khandaro ka long we have make a ben ngin trash tam nang party ka long ban pentingna kha khandai ngin yo ka long lai pui de nak kali jing ka long ba ang dia ban lead ka sarkar dengan SPDT dah kajing join jungi nak kalian jongki sangut ising MLA syaka UDP skam UDP kana yo bor kana khan para juga por kalau yang pai ba kalau bagian pai kalau syaka UDP kumwin nak win ke party kalau alternative government haknika akanti kementah commission kalau mission jong ka party mata commission kalau for saving the state and also I can see that we represented. Nalon nang tang community kalong ba kasok community ba jingla kan wan. De ka jingla pi sok bong jingla kan wan nomor bangila experience ya ka sansnem ka jing aga hak badi ba ni sarkar. De nakamata ka jonga sibet na song tangkani na maro ka por ki bri kyong ba di sok me people na sarkar. De pi sok kalong sausnem na kaliang jonga isa bagi parlok amali ba maral bon pa na kaliang juba silang pali na kaliang jongi kalong ba idon sa kaliang sa Congress idon sa kaliang Congress dan daw idon sa kaliang opposition jadian ba na kaliang do tumukul ring kabar ka group jugi karngur kilami na Congress tengi sasan kalong na kaliang jugi hadin la berkhat ge berkhat ngi berkhat na ta interest jong ka konstitusi kalong ngilek be ka ban I support kamut kalong bandang lema peti sok mi ban halai don ngidon lengkat menta baga decision making jong sarkar tiam the part of decision making ya juga por hatu ko por ke peti sok mi dan adon lang sarkar ne kalong ngi ong jile jungi meta syaka ban sekian sarkar kalong tang development juga constituency de kai ke badon hak ne ko por menta nak liang jong ki pai ba jong jelahi bro kowe asabar kat part kalong ban ailat juga UDP bahkan dan peniat ya ke sarkar hak ni kenti mata pada community ko pai ba jong jelahi bro ko bai ko belum tam de jong khasi jentia betul even in Carilus pai ba hi kwa kalong ba ila ailat diga NBP for the last 5 years pam ta ailat lo yang mereka UDP bahkan dalam sarkar dengan community wad hapeng sibur gi jinge ke bandar kaliang jongi ke kendu agen ke system kiba kana bodong babon issue bon gi pengilaya ngilai persyang hi dengan community baka sarkar ka batmai community ka long ba
ngin la kalong ngi ban ai ka jing ya ka jing syakri te to kumbolong mata ngi sokmen mata sing resign par ngi scam ngali people ko tip sibit architect on se notify ya ka date of election sibit is notify na sibit nanungin long ya ka election ka long nakabanta jong state jong te community baka election ka ban ngali jong face ka long ngi IT ba pa speaking community bagi pa kalong ba kin pe menu khapyang menu khabet menu khikpat nakabanta jong ka ya ka jelahi bro ko kembang jong ha ni singi mata abang gaji dengan mikmat kambut ke mata nak dengan jing kembali kambut mana jing kong ai tambah ice cream ane ke lagi scheme ke bangi ai pa kami ni important kalau pa ke personality but leadership quality ke jong leader baru gaji ben long amlia ke long ka kam tam ni singi so komen pa kila ya sung thup ha namar ba kumtu berskatung le i bagi dengan mikmat kila ada nak assembly kan sekam pa i PPE press community ke long ba kendan jing lah community kumba kapisahi kan ismi lo kapisa kumbalong tang iso komen bun balang pe bak la so balong to ya apa dia berpisah pisah kalong kapisa kami pisah job election kami important kedeka kadong ka personality jong brio bar kan ka personal relationship kalong jong kandidat bagi pa